Munchumu ligerere na gukwani bonando nsia sobereta se margoba ya bono ne chinga kichenene ngokwaligania semesa ya mangana majia ense ya moja bono margoba ime ya Afrika mocha elibono ya lekogo sansa muranera aseri bona okumanya buna bereka gwateka kurwa sema mbiyale ngentambe kachinse chigabono chebono margoba litukeligalia Ijumaa kisano na isatu mutinyo gatano na kabere omwaka bwekiri bubere na merongebere nebere na mange abereka okolekana ayubona abaliki baitu abere bagusangere chinse mochonsi imene isiko yorgongo rwaguse ritanganike gimati yatnyara mangana ywa senchira yoko ya chuta Munchumu ligerelia bono aya masemo tikotonyara kuligerelia lia abereka okolekana kurwa semambia yalingentambe ulitokubwataranere kurwa somuno bwemanyerelio igakoro kwa Joshua Auta literane nchenkoro kwa Vincent Onyancha bonchiri kurwa ase echiro ya kebirigo yogotoka se county ya Nyamira ni goba kwanere anena koera enchira uchumi agenrete ko batakuna litukochia selinde asoko konga kubogima gati yabo ni gobono bagandire serikali koligerelia na kwimbuke getambokero kia bwango asoko nyara kwera ninse amagoli yebintu byengencho anerendagira eli banyale korregwa osekoroberigwa obogima obono bogenrete kokonga lituko gochi se elinde Marieta nkoro kuspana nyamweya ase obonchoreri bwaito bwake birigo gaiganto bwate mechande menge emechando omochando motangani no linga emburango toitere pa iga sane senso nto bwati ase toko igama oinoro mochando motangani no mochando kabere no linga Ntobugati asitokondeli nabo twanenge gosaba government county ya Nyamire toroseli chisheti chia tokonelia asa Marieta yancha matito kebligo munyabia sarongo kole bia sobiane amangana silio narongo kora challenges tokoetera chingondi chija tosumbwa ga twaneke teko chikoria ebinto binda uchumi ya Kenya igeburuka ine Eskari gere igo mabute chineri gare igoro. No wesi ndo wesi ato wesi ange weekend to gore week to magwesi bia. Abana to bugate o motorio government kagenda igoro. Wana wo chikobe ko motorio nyomba ko chikoruga marago babugaera mambi kwa wasilika iro. Asenga njonga to igo isana. Eto ko kuna serikali ego kabeza chibesa botambe 2.5 trillion. Chibesa chi gas kichiko kora. Na nchewono moto ko bogrio mosigo. Kwa nyarango bole mosigo njiko bole korokoro nyomba yakara yabora ntuona kama ni mwananchi ngakitoka kwanyaka ase uchumi ya Kenya ara se yatoikeiri boniga torochenga abantu bande nabotorera nyare kane totoke tora tokuete kiagera ntori konyara uchumi ya chire igono mpaka tutali konyara korambaria nyabia sara na ko anyi serikali etokonye epo esikie bintu mira chibando nja promising achibantu agure rigori akawika goiti yaigo tokonye po esukimire sukari sabuni yara bana bagwesiberia ega na ntito kimaisa na ntito menyere otubuga to bugimo bokongu gakingo teba bari gwanja bachoro murai ori omanye to bokongu ori mono eto goseke pengino somere to bokongu goseba batari kwenyara mono ero mate na arambari korengera rina na etereta sanga bunayo abantu abange bona gitokorengeria abange na etwanjire no goseru gotogoseru ntoserwa torigereria goseru woka tiango torigeria barai barache batori batokonye gochimambia egere buna bona twatesa kirengeche ngamune na go tikera boigo ase county ya Nyamira siasa nigegendete ko bwatanse ase bunge ya Burabuje gotoka se county ya Nyamira oyokoligie krokyo bujumbe korwa ase bunge yo Davis Ogari ka okwana somonyego yo mwa matanga litukolia lero nigobona bagako bwolia menyikurwa senseme yuko bwatsi ya aso bocholi bole bosi lukanyara go ikirania amagenda roboti uru asenchira yo bwikirano bona nchege ndo bateba abantu babarako ewe katare nane kuba sabachikura cye ngamagoro tariba
asa yomake ikosi iga tuacha na pole kali siasa tuacha tariwa noyo koligie korogo kyobo jumbe ase bunge ya Borabu imeye kaunti ya Nyamira Davis Ogari kaukwana somo jagoyo mabwa matanga se wodi yesi ase kaunti yo gatia menyukuru asense mejo bononi gobalire iria yogo chikomobwatia asobo choli bolebosio aneke to ngote bina banta bos pina barega gakimare kwanja mo basko mungaina to soamo to konyo mwana oyo to mubwatisi na kolemo mo basko nya kweta utingaki na tali kuchikogamba ngogambare gati yabangina boy gokurwa sensemeyo nigo batebere bagochikomusira na kogikeria bare bari bagokore sangere kono yage siasa chinsa chia botuko omukutano gokora botuko no yokora mugasano rori oromuya ngina kwanere point eyo ogari buna chira igachamoga no ntu togogotebiga tuamuire tiga tukubwati korumagega egero chuchu gotokorera magenderero muno gwachire kendabu aina aro na bwate ase chinga kyecho ni gobatebire buna mbare no gosemeria Davis Ogari na chikobaikerania magenderero aise gochoro buno mujumbe Borabu asobo choli bolebosio oyo noyo itogaiga wono mwana oyo bwerure ngoko tokorera ari gasi mugwanja tokorera gasi nero moke orarore gochibosio ore bwango kominyoka gwatebie gento goko bana mwana goro tiga kunyakotebe ng'aki Ogari boy gochinga kiecinera ni gatebire buna na chikoligere na gokinie birango byechisemi anene okorogwe chibasa lyokoroswa gwechibara gati ya yande nande je kingo sobo gambi obo abangina ebichana nabagaka ebasa lyo mokonyora yonsi taribo epale yega cross yonsi taribo nande chi section ya amariogo ne chinya gitari isoge ne gwento gutware enya gitari enene nanda amarioga abega mange taribo gakincha abantu babura bungu basabega sana abantu baisoge gakinga amagoro to ne sawari to nyansire to ende amo komo mbaka engo taribo aya tinabwate mange morocho baro njene kijana inde bono kale once hekero siasa gendrete kubwata nsabarai au niko bagendrete gwe yakere koko ainsem au siasa imeje kaunti ya Nyamira anene ase bunge ya Borabu igegendrete kubwata nseri tukogochia aselinde ko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge ya Borabu imeje kaunti ya Nyamira eritirane nkorokwa Vincent Onyancha nago tigano robotiro kurwase kaunti ya Nyamira ni gobono aba governor kurwa chinsemu obondo babere bagote abuna nonye mae gachirikari chegenka konyara goso asense ya Kenya echibono serikali chechi kaunti ikaraboniga amakabesa mangeni gagendeta koine kiwa asense ya Kenya mu governor we kaunti ya Kisii ni gatebire buna ni gobago gritege tambokero ge serikali yechegenka konene no nabo amakabesa ni gagendeta komenta nonya maega ye miaka 10 kubutoka are in arrears of pending bills, and we are unable to pay county staff their salaries, pay suppliers, or offer essential services to citizens. Further, the persistent downtime in the integrated financial management system, referred to as IFMIS, due to the large number of transactions occasioned by the delays in disbursements, has compounded the inability of county governments to meet their constitutional and legal obligations. As of the moment, the status, Your Excellency, of the disbursement of revenue share to counties. Your Excellency, thus far, the National Treasury is yet to disburse Kenya shillings 29 billion 600 million, or to all the 47 counties for the month of June, the financial year 2021-2022. Your Excellency, we as a Council of Governors seek your intervention on this matter. We implore upon you to direct the National Treasury to disburse the remaining funds to counties forthwith. Nago tigana na jwa minyokorose kaunti ya Busia ni gobono base migo koene kibuna nkunyara bali koralyo mulembe na sobo cholyo bonene bali osebo cholyo bonene bole Busio bakorowa no mokoju mu county commissioner kurwase kaunti ya Busia Kipchumba Ruto ni gonya reka gote ya buna sobo cholyo bonene bole Busio go begetemero bele seina sensemo yo bole ndi elikone kibuna buraburu nchire chigo chiko nchiyo chigo chikoene kiwa ase kaunti yo ego chinga kichenya reka kobolia ba site babase wancha gotume kuna bana siasa asokoleta chiburaburu anena sobo cholyo bonene bole Busio.
kabla, wakati na baadaye uchaguzi. Sisi ni watoto wa Adamu na Eve, na election is not a matter of life and death. Lazima tupige uchaguzi kulingana na mujibu na matakwa ya katiba. Vijana wasitumike wakati huu vibaya, vijana wadumishe amani, na wale viongozi ambaye wanataka kuchaguliwa pia tunawahimiza wadumishe amani ili kura ziwe za amani na watu wajitokeze wapige kura kuchagua viongozi wao. Sisi tunatembea siku ya leo kuhimiza amani. Tunaomba amani, kila mtu awe na amani. Wakati wa kupiga kura ukifika tuwe na amani. Kwa ajili mwenye tutachagua atakuwa wetu, mshindi atakuwa wetu, mwenye atashindwa atakuwa wetu. Na chinga kia yuagendete bona bara ikurwase county ya Machakos boigoni go banyareba kobolia abasa ikurwase nseme yukone kibuna nkorali baro molembe asobochorio bonene bole bosio oyokoligie korokyo bo governor kurwase nseme yo wa vinyandeti nero ni go chinga kiche nyarega kobolia kiombe korikyo bochori ne chimbe ya IBC mbaba se wancha go torano na bana siasa na gote ko kobolia kiombe kyo Kenya rege kerane merobeli ya bogetali go sonanwa na omobonde bwensi bwage siasa asobochorio bonene bole bosio. Kabla, wakati na baadaye uchaguzi. Sisi ni watoto wa Adamu na Eve, na election is not a matter of life and death. Lazima tupige uchaguzi kulingana na mujibu na matakwa ya katiba. Vijana wasitumike wakati huu vibaya, vijana wadumishe amani, na wale viongozi ambaye wanataka kuchaguliwa pia tunawahimiza wadumishe amani ili kura ziwe za amani na watu wajitokeze wapige kura kuchagua viongozi wao. Sisi tunatembea siku ya leo kuhimiza amani. Tunaomba amani, kila mtu awe na amani. Wakati wa kupiga kura ukifika tuwe na amani. Kwa ajili mwenye tutachagua atakuwa wetu, mshindi atakuwa wetu, mwenye atashindwa atakuwa wetu. Na ayo kagendreto mubwazmi wa Kenya ni go bagendra ne chikambeni cha buli tukoli ya lero anasoro ngoro Western Kenya asa bagenda we yakere ko bagukora kurose county ya Kakamega bakoro wono murebeke makeodi emrera morodinga iko bate abuna babegete merobili saine anena sogo chukirania magendro baisego chorwa sobo chori bole bosio kogera hense ereno mokonyo ye Martha Karua. Obomo bwazimio la umoja niko bwagenderere chikampeni chabo imeye county ya Kakamega. Bakora wano yoko iruki ebendera yobomo bwolaira Odinga amono mokonyo ye Martha Karua niko baerera alibara chiko ikirania ase obogambi bwabo. Abarai baba bago ikirana ase chinsemecho no mubunge Osuna East Junet Mohamed Peter Kenneth negati ya bande. Niko bairali bagelio gwakera Raila Odinga ekoko elinde kwa eneki obobui asobo cholio bonene bole bosio. Tumetembea hapo Matunda, tumetembea Kakamega yote, tumetembea mkoa wa Magharibi na nchi yote. Na sisi tunajua baba na mama watapata 70% mukitokezeke. Gukwana ime ya rugari Raila nigate babuna nigo chinga kiche ikire korwania obokurumi nigo boigo ali eira gochego kinia chisemi na boigo sekta yobochenu. Tumesema adui wetu wa Kenya ni wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Kwa upande ujinga, watoto wote kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Ugonjwa, tumesema sisi tunaleta mpango inaitwa babake. Gukwanera abamenyi bensemeyo Karua nigo abasaba koligereria ase oboime abarwanereri bali baregeti na gochora abarai abaronge elinde kwa eneki obogima bwarorobiri. Chaguzi wa mwaka huu lazima tujiulize, nani tunaweza amini kulinda haki za kila Mkenya? Nani tutaweza amini kulinda rasilimali za Wakenya ndivyo ifanyie Wakenya kazi? Mimi najua farasi ni mmoja na yule anafaa kulinda Wakenya sio mwingine, ni kinara wangu Raila Amolo Odinga.
Oyo koligia ekerogo kyobo gavana wechinseme chio Fernandez Baraza ni gairaneria Raila Mbiamono ase okoligereria omosubati na boigo komwali baga asogosoa obogambi. Boigo nigo aenekeri abamenyi benseme yobuna mbachiko eneki balendere chikura magega yobo cholio bonene gokolekana. Kama gavana wako wa pili hapa Kakamega County nitatoa vijana wote kwa vijiji ili watoe watu wakuje kupiga kura na baba aweze kushinda yule mchawi, yule mwizi wa mahindi ambaye anaitwa William Ruto with over 70%. Semeni inawezekana. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamono umulikito Frida Kerubo sorobotirwa senchira yobo ikirano gotigana omubwazimio wan Kenya tomulekera omubwa Kenya kwanza obona bari chikambeni cyabase county ya Nakuru litukolia lero bakora wa nomurai wekya UDA begoro mokonyo mure wense William Ruto ni governor arokana komoshia Raila Odinga anene sensemo yobo kolrio mulikito Josephat Amisi norobotirwa senchira yobo ikirano Beni chowe yakira ekoko anene kirenzo ya Kenya gendete ko bagi kwealigania ansobochori obonene nigo chigenderete litukolia lero omokonyi bumurai bwense na boigo omurwanire bwekirgo ekenene giense goitera ase obomowani Kenya William Ruto niganyara ko baga gwikirane chi campaign chae ase county ya Nakuru Ruto nigo aboiganyara ko baga komerana baraibe chikanisa ao agwa sabagani banyare ko baba gutangania masabo lindense ya Kenya nyare ko bage gotwara omurembe anenenga ki campaign ninga kie chikura ekero chiranyale ko bachigo ikirana wote kuungana na kufanya kazi pamoja. Nyinyi mnajua mkiwa Nakuru hii kumekuwa na attempts nyingi ya kujaribu kugawanya watu hapa Nakuru. Tunauziwa fitina, tunauziwa mambo ya uchochezi, kujaribu kuturudisha huko nyuma mahali tulitoka. Tulisema haturudi nyuma tena. We are marching forward to the unity of the nation. Hatuwezi kurudi nyuma mahali siasa ilikuwa inapiganisha watu, inagawanya watu, inalete shida, inamwaga damu. Good people of Nakuru, mimi I want to give you my commitment. Ruto boigo ni ganyara ko baga komochia obomo wazimio wani Kenya Alliance azanyara ko baga goteba obomo bu anene nigo obolingete gochekoleta chiburuburu ekero obochori obonene bole naambiwa hapo nyuma ati hawa watu tunashindana na wao wamejirekebisha, wamewacha zile tabia yao ya zamani ya kukataa uchaguzi na kulete fujo na kulete maneno ya kugawanya watu. Lakini tuliona juzi wamerudi tu pale pale, wameanza kusema watasusia uchaguzi. Hiyo kususia uchaguzi inafuatwa na nini? Na kung'oa reli. Alafu kung'oa reli inaleta shida, alafu hiyo inaenda ikienda namna hiyo. Boteria Ndizi TV korua county ya Kisii terana ngoro kwa Josephat Amisi. Na gotigana no mulikito Josephat Amisi mucho mulikiri bono tomulekere boiga mangana rengete na siasa wikase county ya Mombasa barayikorwa senseme yubono igobaga ni bali bakulike birogo byo barayikorwa se county ya Mombasa ne korwa se kyama ODM kunyara gwakiro chukura chinyenge igobono okoraga ne kerenga kyabeke neuna bali bali senseme ya ODM gochekerekero kyobo governor banyale gwakiro chukura sobonga se county ya Mombasa asebate birubuneganga yabene no gochikwa bwatsi bali bonsi bali senseme ya ODM asokonyara kura chinge anasobo cholio bonene bule bosio. Tamwombea kura Raila Odinga na deputy wake Martha Karua. Baba ikiwa hayuko nitaingia kwa mama. Sinaona. So lazima tufanye bidii tupige 6 piece. Na tunahakikisha kwamba Mombasa ni 6 piece kwa chama cha ODM. Hata kina mama muko kwa serikali. Mumechaguliwa mama Martha Wangare Karua. Kama kutakuwa na shida pale, mtaeleza shida zenu na yeye kama mzazi anazijua ni shida gani. Kumbuke kwamba baba tunamwombea kura apate kura nyingi ndani ya Mvita. Pia nisikose kumwombea kura Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir. Yeye ndiye gavana wetu, hata wasimame 10 waje namna gani. Hicho kiti cha ugavana tushachukua. Kwa hivyo ningeomba siku ya tarehe 9 mwezi wa 8
kwa nguvu za Mwenyezi Mungu atujalie uwezo amke saa 12 asubuhi mapema na gotigana na yumo nchumuligiri bono gwika chinse chia Michael oyo kabeiro mo prime minister wenze ya Japan omayikante bona Shanzo Abe nigo bona asiri o mabwaye eye maiga yo wakwe mbunda goserisa nabakagerwa kerale korwenkwana yaye erengete obochori obonene bole bosio akonekia korekyo kiaye okwa ye Shanzo Abe oyo kabeiro mo prime minister osomo waziri omone wenze ya Japan oyonekia kolekyo no omo cabinet secretary wense yo Hirokazu Masuno oyibono nyarega kolekyo buna nigo yo kaberu prime minister osomo waziri omone wense ya Japan omanyakante buna Shanzo Abe abakagusiria ogmabwaye maiga yo wakulisa sogose mbunde ekerobono alekorwa enkwana yaye igoro yobochori yobonene bole bosio Alkozumasuno uyorebono omo cabinet secretary wenseyo nigaenekeria okukwaye Shanzo Abe oyo kabino prime minister wense ya Japan maiga yo wakulisa sogose mbunde Onchumuligiri nyoni kwa kanita watengera Ndizi TV bwansuwa mogusina bogotu watu kwa nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bagi nsemo ya YouTube na bogotu watu kuna Ndizi TV News asebone toka ndo mutumoko moketo gende asensemende maiga yokere na kura somo tumoko iyechigo sori gotoska kenda kwa tengera Ndizi TV kwa ntara seke kerebosio toso asensemo iyechigo sori. Asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ogorobo mwe mwancho muri lyango kwaliga na inda sense mwe chiko solingo manyi aliagendrete gose anene aliago chikokoleka kurwa CBT bito kero to chiko so ase weekend yeterane bakondoka Sultan Victor no ibo banginde tuchakere semina bya NSL ebigo chiko betanse ase round ya 35 weekend yega semina no obigo chiko soligwa litukolia mambi na boy goli tuko lya Jumapili abonkyo cost stima ambachiko chaka ebimina no bya weekend ye akabseba chiko solia na Gori youth muhoroni youth bachiko baligana abana banga gusi chingaki muragna sil bago chiko soria na Silibwet Asad bachiko soria na APS Bomet chingaki Mwatate United bago chiko soria na Shabana au bono banyaragwa kwa egolia yemo asabase weekend yaita chinsemo chiri cha Bomet chingaki baliko soria na APS Bomet Mara Sugar bachiko baligania MCF asemino byelituko lya Jumamosi. Nonyana mwancho muligelia egati ye chikosoli echichya bangetwegwa kwa litukolia jose ase weekend ye round ye 35 ase ligi ya NSL use National Super League ni gobi asukiwe mutwe enchinga ki chitigalete ebimino bitatu lyoka egera eligi yere na gochaka eligi ya KPL egati ye mina nebyo byateneniwe negati ya Fortune Sacco na boygo Dandora Love chinga kizukerecho bakocha bareko soria na MCF ekemino kyabo gyasukiwe mutwe litukolia ya Jumapili nonyana bo Kisumu mbachiko soria na Vihiga United chinga Kibera Black Stars bagochiko baligania Modern Coast Rangers inegati yemino byo bigo chikosoli wa weekend yega egati bone binde bya tuguteirwale chinga kichitigalete ebinano bitatu byoka eli ligi ya NSL ekomo elyo na kwaligania ligi ya KPL se round so mwaka wa 2022 weko mwaka wa 2023 Oskabosio moroberio bwe timu ya Chelsea komonyora omogosoria o Juventus Delight abora chiegwa ke kona maiga yo mogosorio yo ko yaligania kobekese ine timu ya Bayern Munchen goso ase chimbero timu ya Bayern Munchen nigo yasoira ase chimbero choko molikia omogosorio yo Delight oyo legati ya bogosorio byata ase enseme yo ya Bongereza Delight nigo akagere gochia goso ase erombe ya bogosoria
ba Bayern Munchen oibono kurwa sense ya Netherlands. Ngorere ase timu ya Manchester United abwase omogosori ya Cristiano Ronaldo aikeiro koigwana nabateneri be timu eyo nga nabara chigosoka kurwa ase timu eyo onye gosena bara onye timu ke gotoka eyo era chigo ikeria ligoliriaye ekiagera timu ya Manchester United tiganyarete gosoa ase ligeri ya Champions League maigayoko kora ase libaga inse ya mabagane muno Manchester United nigo era chiko musiro mogosoro yo mokoro nabo igo chagwango iga koina ko soliria timu yaye anchete muno kolende ase ogokoli bobe na gotaso ase timu ligi ya Champions League Cristiano Ronaldo na bara chigosoka ku Man United onye bono timu ke gotoka ego chigo ikeria ligo liliaye ase season ye iga asoma gorobole ero kurwa sense moye brubobye chigosori mwancho muligeria nongo yakolera sebono chikoraga chinsa isato ningo ya letere na ende ayanda mange ebinano biri bya WAFCON gose women AFCON Africa Cup of Nations bigendrete asense ya Morocco aba chijirani chaito Uganda mbaye koletwe kolende chikoraga chinsa isato ningo manyayo amo na yanda mange kurwa sense mo ye chigosori. Chumurigire bono nara yokurwa semese yamangana majasteri tukoria robna botambe kenda gotubatu kwetense media mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News na media YouTube na botena buna Ndizi TV News to ko batana na kurwa sumo na wimanyerelyo igakoro kwa Joshua Uta litrane nchi nkoro kwa Vincent Onyancha. Yene Victor Wangi kurwa sense mo echibicaniryoge nigarenge Petronila Mukera.